hayi bomtshita Fana kwata kangaka dala ngokukhopha ngibalisele isitori salokho ngena phe taxi yabo ngafika taxi bengisema sibayi yayi lantwana leya imisha leya 12 kebus yama lantwana li 12 kebus Mercedes Benz ya yona kanje yama nayo singena taxi sema si 2 mos sema ngena taxi ngangena kapala bu driver uthi manje andazi ukuthi manje lithina thapha xa kona kudeka cha thele isilungu yo amfeki la driver lo ayaxaka nyanga lo uphusha kancane ucindezele phansi bese uyawuphusha kube ngathi uza kimi kanti uza kuwe bese uyawuphusha isandla kube ngathi satsheka so uthini driver uphushe kancane ucindezele phansi bese wenza ngathi ufuna ukuvanda kanti uyawuvula bese uyawuphendula lokho ngaphandle kuze ngaphakathi bese uyawuphusha ngeshort yo yethu Oh, mchika. yo le Ngalo ngazanda yakho mfethu. ejwala driver xa ngixaka ukuthi manje lithini la cangwa mina Abeqhela straight. yo yengona uyawaya pha ukwasile pha sho Yanyiwa bafela test. eh Yanyiza mfethu. hayi kungcono nithi lo ngayidli kanyisa Ayinyiza la wewe. lo nguyila akufani nalo Yanyiza. ha la la driver driver liyafana maliyafana Mchito everything sitswana mjida yabo. bizi isixhosa esaqhala mntana ma ukhetha kanjani usisizulu man ish la muntu Don't invite kubi. kancane na La mjida.